Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроону басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Assalamu alaikum. Universal Gage'in каттуу улчар жана күйөрмандары. Бүгүн биз Куршап мал базарынабыз. Койлор турган жерине келдик. Койлор канчадан болот, канчадан берилип атат, канчадан берилбей атат деген баалар билип өтөбүз. Лайк басып түшкөнү колдоп турсаңар биздин каналыбыздын аябай өнүгүшүнө түрткү болгон болот элеңер. Бүгүн число 20-жыл 4-июнь 7 ай. Куршап мал базарында келе болгондой суббота болуп келет. Өзгөндүгү демел эс алыш күнү болуп калган. Эртең тартып беребиз ошондо. Бир четтен баштайлы койлордон. Бардык нерсе койлорду, кочкорлордон бери тартабыз. Ака, эне бала койлору же? Качадан болду эне балар? 14 миңден. Среднийчи. Канчага бересиз мананы? Общий, сплошной 14 миң. Базар качадан сурады? Мына. Эне бала койду. Ну, канча тиш? 2-4. Ой, эмне эки ойлойсуз экен? Ошо экөө деп. Экөөдөн 2 тиштен экен. Мындай ургачылар, козулар деген. Козулар эркек экен. Эс айтат. Ne sizin koyularınız algız mı? Kaçıdan tutasız algı koyular? 6,5'dan. 6,5'dan. Pazar kaçıdan sırada? 6.000. Pazar 6.000 sonu sıradadır. Kançası koyular verdi? 4 kişi, 2 kişi aralaştı. Kozlarla bölünüyor. 4 kişi, 2 kişi be. 4 kişi, kozlarla bölünüyor. 4 kişi, 2 kişi kozlardan bölüm gönderken. Ova, kozlar, koyular kaçıdan? 11'de atam mı? 11. Nargısça? Dağla şu olsun. 11.000 sonunda da teyiz. Pazar kaçadan sırada? Hazır geldim, mükemmel bıraktım. Жаңылы geldiniz mi? Жаңылы geldim deyip. Aka, kozlar kaçadan oldu? 6'dan mı? Pazar kaçadan sırada? 5'e çıktı mı? Urgaç erkek mi? 4 ötün erkek kozlarken. O kozlar kaçadan? Kozlar 13'te. Ekona bu? Oo. Pazar kaça sırada? Şunu atatın mı? 10'a çıktı. Ekodan erkek. Erkek kozlar 13.000 so'm. Yo, deyiz qaramab turadi. 10.000dan jog'ori bo'ldi deb aytib beradi. Kozlar qanchadan sotasiz aka? 5,5dan. Qanchadan so'radasiz? 5'ten sonra. 5'e so'radasizmi? Eski var mı? Yo'q. 5.000 so'mdan so'rayapti erkek kozlar. Ava, qo'ylar qanchadan bo'ldi? Aga. Qo'ylar qanchadan bo'ldi? Eko 17.000 so'm bo'libdir. Ekoning 7 uyli qarang. Oy, ine ola qanchadan? Qaysi ene? Hozir qancha so'radi u? 9.000. Qancha tish? Shipuzalak be. Nomuscha? 13.000'da tozum. 13.000 bozor qancha so'radi? Bozor 10.500. 10.500. Bu dila qo'zu? Bu dila qo'zu ayoy songan jon. Ne ko'rdasan, sen etdi ekan. Canlı ekan ama. Qo'shqolar qanchadan bo'ldi? Sredniye. Mallar 15'ten atamiz, 2 kişiden. 2 kishi 15'ten. Moq ko'pchi. Allah 20'dan da atamiz. 20'dan. O'zingizlarcha gusar. Edilbaylar. Edilbaylar. Ko'rtasan ayoy mumkin 20.000 so'mdan.
Примерно 30 квадратынан көбірек етпесек, аны білбей еткен мен. Мол туғандар, молар 7000 сомдон 6000 сомдон болды екен. Барды қозылар. Кешкі күзгі жазғы қозылар берді. 7000 сом, 6000 сом, 5000 сомдон. Аздан бұдан hem кичиктерин көрсөбүз. Ал айтып аткам эле буда баягылардан кичигирээк. Улар ага канча болот? 6,5. Ургач эркекпи? Эркек экен, 6,5 миң сомдон. Мына козулар кимден? Канчадан отасыз? 7тен. Ургачыларбы? Erkekler. Айсылар барды эркекпи? Бадар канчадан сурады? 68'den. 68? 2'den. 2'den mi? 62'den suraптыр. Ава ойлар канчадан? Ойлар. Koylar 8 aytıp var. 8 7'den kam. 8-7'den кен. Soluklar kam. Ensi baptay. Duruyon katran koylar. Енчи бап, дан кеми бар деп атат. Şavkat aldın mı? Бу жерде 4-2 түш койлор болуш керек, аны билбей экенмин. Айтпай койду. Басын айтып эле. Ага, эне бала канчадан болот? Эне бала 11ден. Базар канчадан сурады? 9700 сураптыр. Кайсы эне бала, кайсылар? Үчө тең бар, отар. Үчөнкү тең бар экен. Күрөсүн жатып алыптыр. Канча чышлар? 4 койлор. 11 миң сомдон.